Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Кыргызстанга кош келиңиздер. Силер менен онлайн сабак аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтумун. Good morning, dear students. Welcome to Kyrgyzstan. I am glad to see you at the online lesson. Мен кыргыз тили жана адабияты окутуучусу Kalenbekova Gulbarchin Tayirbekovna. I am teachers of Kyrgyz language and literature Kalenbekova Gulbarchin Tayirbekovna. Kelgile Kyrgyz tilini үйрөнөбүz. Now begin learn Kyrgyz language. Бүгүнкү сабакта грамматикалык тема Kyrgyz алфавити. Today our class we begin Kyrgyz. We learn the Kyrgyz alphabet. Leksikалык тема таанышуу. Lexical theme greeting. Сабактын максаты Kyrgyz алфавити менен таанышуу, кыргызча саламдашууну үйрөнүү. Learn the Kyrgyz alphabet and learn greeting in Kyrgyz. Kyrgyz alfabetindegi тамгаларды туура айтып үйрөнүү. To tell the letters the Kyrgyz alphabet. Сөздөрдү, сүйлөмдөрдү окуу. Read words and sentence. Тамгаларды жазуу, диалог түзүү. Write letters and make up dialogue. Kyrgyz alfabeti. The Kyrgyz alfabet. Азыркы Kyrgyz alfabetinde 36 тамга бар. Alfabet Orus alfabetinin negizinde түзүлгөн. Kyrgyz alfabeti. Эми, урматтуу студенттер, alfabetdegi тамгаларды айтып үйрөнөбүз. Now, dear students, learn to tell the letters of Kyrgyz alphabet. A, B, V, G, D, Y, Yo, C, Z, I, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, T, U, Ü, F, H, C, Ş, Ç, Ç, Ş, Ş. İçkertүү belgisi. I, ajratуу belgisi. E, U, Ya. Мына балдар, жогорудагы тамгаларды айтып өз алдыңарча үйрөнгүлө. Now students, learn these letters every individual. Exercise 1. Birinci könügü. Alfabeti үйрөнгүлө.
бұл жерде беріліп жатады. It is always looking and learn every individual. Экинчи көнүгүү төмөнкү сөздөрдү окугула жана жазгыла. Exercise 2. Read and write these words. Анда эмесе саламдашууну үйрөнөбүз. Кыргыз тилинде саламдашууну үйрөнөбүз. Now begin greeting in Kyrgyz language. Саламдашуу. Кыргыз тилинде саламдашуунун жекелик жана көптүк санда өзгөргөн формаларын үйрөтөм балдар. Now I teach you learn greeting in Kyrgyz. In our Kyrgyz language, greeting has singular form and plural form. Now begin. Кана баштайбыз. Саламатсыңбы? Бул жекелик санда. It is singular form. Саламатсыңарбы? How do you do? Бул көптүк санда. It is polite form. Polite and plural form. Саламатсызбы? How do you do? Polite is singular. Саламатсыздарбы? How do you do? Polite in plural. Кана кайталайбыз. Now repeat. Саламатчылык. Answer is саламатчылык. How do you do? Кийинки Кутманду таңың менен. Good morning. Кутманду күнүң менен. Good afternoon. Кутманду кечиң менен. Good evening. Түнүңөр бейпил болсун. Good night. Кийинки жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Learn new words. Men, I, sen, you, al, he, she, it. Menin, my, senin, your, anın, his, her, its. Adım, my name, familia, surname. Kim, who, emne, what, ata, bazı, apa, mağaza, bilü, know, oku, to study, bolu, to be. Балдар, бул сөздөрдү дептериңерге жазып, жаттагыла. Now students, write this words your copy. Кана эмесе балдар, сүйлөм түзөбүз, жаңы сөздөрдөн сүйлөм түзөбүз. Now make up sentence with new words. Менин атым Канат. My name is Канат. Менин фамилиям Садыров. My surname is Sadırov. Senin adın kim? What is your name? Senin familiyan kim? What is your surname? Балдар, бул сөздөрдү дептериңерге жазгыла. Now students, write this sentence your copy and learn. Tanışуу аталышындагы диалогду үйрөнөбүз. Now learn dialogue getting acquaintance. Саламатсыңбы? Good morning. Саламатчылык. Good morning. Сенин атың ким? What is your name? Менин атым Динеш. My name is Dinesh. Senin familiyan kim? What is your second name?
Benim familiyam Kumar. My second name is Kumar. Sen kayda yaşaysın? Where do you live? Men Jalalabad'da yaşayım. I live in Jalalabad. Sen kaydan bulusun? Where are you from? Men India'dan bulum. I am from India. Sen kayda işteysin? Where do you work? Men Jalalabad Mamleketlik Üniversitesi'nde işteyim. I work at Jalalabad State University. Sen Kırgız dilin bilesin mi? Can you speak Kırgız? Men Kırgız dilin bilbeyim. No, I don't know. I don't speak Kırgız. Sen İngiliz dilin bilesin mi? Can you speak English? Oba! Men İngiliz dilin bilem. Yes, I know English. Diyalogdu öğrenip, öz aldığınlarca diyalog düzgün. Learn this dialogue and make up about you. Dialogue about you. Üy tapşırma. Homework. Birinci, alfabeti öğrenü. Learn by heart alphabet. İkinci, diyalogdu öğrenü. Learn by heart dialogue. Getting acquaintance. Üçüncü, canlı sözlerde jatto. Third, learn by heart new words. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.